So I say inti adna yi say bia me bra no ye fraudster na me bra no ye card la obi anim no or you famous me bra no obi anim ne say ono oye den or ye card la ono post the cars online ya de or swap the cars so ne ade ti me bra no no yin obi a oye fraud inti Ghana bana no oye den was setting up o ma setting up several times o ma head o mo san kan no so ni best friend and what they cover no so informer no ono so eh den abu ni best friend na danfo so the adwuma ne command no say onye den ni padi ma be sending his cafe outside isu na enim sa so aja na ni nyina set up ni bia no mo ye den o mo de set up it's o catch abu ni say on post the account ne ma no it's abu so say ehwe that say na danfo dia ontimi ye den ontimi ye ni ma no nte wo say on so ye den post the account ne ma no nte o post the account no and wo ye den wonya no so aja say nti no nye say bia abu mpo na account no de di o obi a post ya obeka say bia say on na account no de ye den o de jade no nti abu no onim ho hwe nti pese me claim Ghana obi ehu say abu ye den onim ho hwe set up no ye den wo ye abu what I say nti me pese me Ghana ban Ghana mpinifo Ghana info obi anya we say abu oni onye fraudster abu ye card la na ye set up na Ghana fo mpinifo ye den wo de ye abu nti abu nim ho hwe medam ase